siyadlula sithi masidingida ledokotho sithi masisidingida ledokotho lasezulwini lifuna abomelele alifuni umuntu oweak ukhona kumfuna ikholwa ikholwa engenankani bayikholwa mele ube nenkani ngoba sisisothi masisihlebe emandleni sisithulile next week sikubona ugqoka ugreen ngoba uyikholwa engenankani Hey! Akufuni umuntu onaka yonke into ngathi ama-details ungawabekela esayini Jehova mina ngiyodlala itafula phambi kwezitha zawo bese athi mayiqeda athi thatha isitha sakho usithathe indaba yokukholwa yimfuna umuntu owiki athi thanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena base sisho umthandazo omkhulu umemeza kakhulu uthi ubathethelela abasonayo uthi njengoba nathi sibathethelela bangakhona ukuthethelela vele uyijambe leyo phansi ngoba iphansi ebaluleke kakhulu okusho ukuthi wena uma ungathetheleli kukhona lento engenzeki okusho ukuthi wena mhlawumbe izinto kwamnyama mamajibuta wakhanya kumasrael waMoses nalo ibandla abazalwane uthi malifike lwandle athi uThixo Moses yelula into ongakwisandla apha kolu lwandle uyelula uthi ukuyelula abazalwane avuleka amazi bangena abantwana bakaThixo apha abazalwane bahambe umgama omde umhlaba omile banona basebezulu nangamajibuta ayeza uNkulunkulu uzakukhuza enze zakukhuni inhliziyo zabo amen ukuze azukiswe ngenxa yabo nalapha emandleni uThixo angabenza abanye babe nenhliziyo ezikhulu ukuze uThixo azukiswe ngenxa yabo enyanisweni amaze bethelwa ngoSisi bazalwane ngoba njengoba bethethile angena amashiphutha bathi mabewela wathi uThixo Moses yelula futhi into ongayelula abuyela amanzi abadibela bonke baphela khonapho wathi utata Moses umilelo ayivuma ingoma ebona amandla kaThixo Amen. amen bazalwane sinesakhiwo esingakhiwanga ngezandla sinesakhiwo esezulwini kuba siyanqina sithi isiZulu siyabukula siyanqina sinqinela ukwembatha ukweleka saneke lendlu ingeyomoya Amen. Sinqinela ukweleka lendlu eyindlu yomoya uNkulunkulu akhuluma khona egameni lenkosi Yesu ngiyangibulisa abantu akwethu amen nobuyasebenza usebenzela yena akasebenzile omunye umuntu obikhona futhi yenzeke ebantwini bazalwane athi mayidibona okunzima athi ndiyawuyeka le nkonzo ayinika abantu kanti inkonzo ngeyakhe amen into yazikholela noba ngabe uyanikela umuntu uzenzela yena noThixo wakhe amen mayikholwa angeke sihambe lula abantu bakuthanda ukuhamba lula bazale ekukholweni andazi ukuthi kuyintoni uKristu Yesu akangahambi lula ngosenza kakuhle akangahambi lula ngiyazi bakwatlam ngesikhathi sevuse uLazaro ekufeni enze umsebenzi omkhulu kodwa wamkakwanosebethwa ngamatshe ebaleka kodwa wenza omkhulu umsebenzi amen siyamandolukulusa ngasegameni lenkosi Yesu amen Okay, uJehova yena inkinga akabukiswa kwamuntu ngoba umuntu ufuna ukubona iphutha enkulu noma umsipho omkhulu Jehova uthi yena akabukiswa kwamuntu yena ubheke ngaphakathi nomuntu nawe umehlo kubazalwane haleluya abanye bathi thekile ukuthi bafuniswe ingane namhlanje lapha kwethu kwenzakalani
Amen. Abakhethwa yethu bakhethwa inkosi uJehova ubakhethile ubonile lingaphakathi bokwenzeka njengokulo kwakufika kanti khona funda Umuntu ubheka okusemhlweni. thina bantu sinenkinga ngoba sibheka lokhu esikubonayo emehlweni okunye akhala sibona nabankinga yethu bazalwane sibuka nje ukuthi hawu lo mfananyana longaka losehlaniswa lapho sawuzwaluka isikhundla sokuphela abantu yithi amen bazalwane mbeka mama ngithe siyagijima besizokhuluma kakhulu Kepha uJehova ubheka okusenhlizweni. Hey, uJehova ubheka into ejulile engabonwa muntu uyabona ukuba inhliziyo yomuntu bamthobeni iyabona umuntu kube iyabona inesizathu umphathi uma ngithi ngithulelele ngoma lithe ibhayibheli ngelinye ilanga thina sisazokumiswa phambi kwesihlalo somkhosi noma imisebenzi emihle noma mibi kodwa kufanele siyokuma thina kungabo ngithi ngithulelele ngoma ithi amakhulu mphathi ngeza ngijwile lithi sisazokuma akhathali noma unjani ukhuluma babuzwa abantu futhi bakulalele thina masithi siyakhuluma bangasizwa kodwa sisazokuba sonke funda uJehova ubheka kusenhlizweni inhliziyo yomuntu ifihlakele uyabona masina Siyathoba basegoli. Amen. Ngikona abazalwane. Amen. Siyathoba kubukhulu basegoli. Siyathoba abazalwane weStonaria. Amen. Siyathanda abazalwane. Sisuke KZN. Amen. Ibandla elinane eliphethwe futhi umuntu omncane nje. Amen. Omncane nje ngesikhathi sisukumisa uArchbishop labazalwane bekade bangekho. Amen. Ngoba inane nalo liphethwe umuntu omncane nje kodwa ikhona into kulobuncane bakhe bazalwana. Amen. Kunezwi elithi uNkulunkulu wathuma amadoda noma wathuma indoda wathi ngiyakutela ndoda uhambe phambili kodwa ungayiqunuli. Amen. Okwenziwa yiArchbishop yethu ayiqunuli ngilozi likhona bazalwana. Ufakazi bokuthi kunjalo uNkulunkulu usibusisile asikaze nje kuthiwe sisuka ney'moto sihamba nendleleni. Uyaphansi kosibasile labazalwana ba-down bawene moto bafa kuleli bandla sinale minyaka emide sinayo asikaze nje sibe naleyo ngozi. Amen. Amen. Kuyisibusiso lokho. Amen. Archbishop Professor ngiyathoba mkhulu nomnene uzushona ukuthi ngoba ithuba unikeze mina kodwa ngifuna ukuthulela abaholi basegoli. Amen. Uphakame ngiphakamisa isandla bakubone ukuthi nawe ukhona egoli. Amen. Bese ngisenyasho ukuthi uzokulandela. Akekho munye noma ungafika kuphi Cape Town KZN Gabriel noma ngabe nje ubona lesibileti kwathiwa kuhle kokuphumula. Amen. Sewuye nje akekho futhi omunye akabambisene namuntu futhi. Amen. Akukho nojele ngoba ojele bayahluka. Amen. Ujele mawube ujele eduze uma ngabe wena usukuma. Amen. Ujele uzodonsa isihlalo uthi uyahlala bese sowuyawa. Amen. Bese kuthathele indaba kancane abaholi basegoli. Amen. uArchbishop wethu wayenyanga. Amen. Elapho abantu odizane ngobona. Amen. Mama bekufika ubizo ikholini bayifika kuye wabenza ngokuthi ezweni lakubo ababiza amadoda noma abantu bonke athathe nomsimezo lowo walapha ulahle. Amadoda ngifuna ukulahle manje inkinga
Umuntu nje wodwa Amen. Sabathi. Umuntu nje wemunye nje nami ngibingelela ibandla. Amen bazalwane. Phela ngithi nami bazalwane ngabe ngakha. Ayishayi. Amen. Awuyinsizwa wako wayiphatha indubo uma ufika emsizweni uthi mawusiphosa isikhwini la usho ukuthi ayikhona. Amen bazalwane. Kodwa uNkulunkulu wasifika wayishiya impilo yami ngangayiphathi indubo ngasephatha iBhayibheli. Amen bazalwane. Yashintsha nje iBhayibheli umuntu mathatha isifungo sokuba umNazari siyahlukana izinto kuye. Amen. Khona umuntu ocela ingoma yakhe nje. Amen. Ucelile yakho neyama ucelile ukuba usana. Ngixolele abantu abasha. Amen.